Sensacinga, pačios gražiausios moterys Lietuvoje. Ir skandalų išsijungė žiūrovai. Iki pačiu patogiausiu laiku. Ekskliuzyviniai kadrai. Pati karščiausia sezono naujiena. Tik dabar. Labas vakaras. Su jumis, kaip ir visada studijoje, valanda su Edita. Šį vakar pas mus studijoje sėdi labai daug žinomų ir porą nežinomų žmonių. Ir mūsų visos valandos tema bus labai aktuali ir galbūt kai kuriuos vyrus labai gąsdinanti tema – barakudos. Уважаемые, все вы, которые имеете детей, которые хотите иметь детей или хотите хотеть иметь детей, вы хотите, чтобы ваши отроки были бы счастливыми и шли правильным путем. Этого хотел и наш сегодняшний герой Кирилл. Здрасте. Это передача «Окна», и я ее ведущий Ramūnas Cicėnas. Šią temą mes norėtumėme pasikalbėti su labai žymiu legionieriumi Jokūbu. Labas vakaras, Jokūbai. Добрый вечер. Labas vakaras, visiems sveiki. Sakykite, jūs esat turėjęs labai skaudžios patirties su barakudomis, ar ne? Да, можно так сказать. И, Taip, в принципе, galima taip pasakyti ir iš tikrųjų ne mane vieną, bet jos mūsų pusę komandos apgavo. Bet, Jokūbai, jums niekaip nepavyko išvengti to susidūrimo su barakudomis. Papasakokite, kaip tai vyksta. Понимаете, я играю в баскетбол, да. Suprantate, aš žaidžiu krepšinį, aš esu žvaigždė, А для барракудах это o очень важно. barakudoms tai yra labai svarbu. И вот у меня есть контракт, например. Так, Ir значит, dabar у aš меня turiu есть- kontraktą, если у меня reiškia, aš есть turiu деньги, pinigų. O jeigu значит, turiu я pinigų, богатый, да. reiškia, aš esu Вот turtingas. бывает вот вечеринка какая-то, партия, вот мы там... Ir būna vakarėlis ar А, partija, бываем mes с командой, kartu su komanda празднуем švenčiam что-то. kažką И tai. вот тогда Ir они tada jos подходят, prieina, да. И в этот момент я с ними связываюсь. mes su и jomis они prasidedam, o меня jos mus apgauna. Без которой эта передача вообще невозможна. Это наша охрана. Аплодисменты. Теперь я хочу пригласить в студию папашу Кирилла. Встречайте, Кирилл! Здравствуй, Кирилл. Рамунас. Ну, ты, конечно, знаешь, так выбирай, садись куда хочешь, или на кушетку, или на диван. Пожалуй, тут присяду. Так прошу. Так, Кирилл... Jūs esat protingas, suaugęs žmogus, nejaugi jūs negalite niekaip išvengti to susidūrimo, nejaugi neįmanoma išvengti tų atakų. Ну, на самом деле это очень момент сложный, и мне очень трудно сейчас говорить об этом. Да, трудно. Но на самом деле, ситуация представляет собой то, что я являюсь отцом-одиночкой. А что за ситуация? Да. Вот, и у меня есть дочка, ее зовут Эдита. Да. Ну, вот, я ее вырастил. Сколько годиков имеет Эдита? 26. 26. Как интересно. Да, и на самом деле я ее вырастил. Я в команде форвард. И, конечно, я научен там и блокировать. Aš esu и puolėjas, обороняться, išmokytas все ir эти- blokuoti, но эти ir все gintis, ir штучки taip toliau, вот, bet visa šita на technika su барракудах, они не barakudomis действуют neveikia. просто. Понимаете? Suprantate? Šį vakarą pas mus svečiuose taip pat garsus psichoterapeutas, ekspertas Ramūnas Cicėnas. Sakykite, Ramūnai, ar tikrai neįmanoma išvengti susidūrimo su barakudomis? Iš tiesų tai, kas dabar vyksta ir tai, kas yra paplitę visuomenėje ir kas yra vadinama barakudizmu, tai viskas vyko ir senovėje, ir anksčiau jaunos mergelės norėdavo prisiplakti prie, taip, jeigu galima liaudiškai išsireikšti, prie tų vadinamų žvaigždžių, kaip kad va, Jokūbas iš Magnitogorsko, ir iščiulpė iš jų pinigus, nes jie yra paprasčiausiai ir vedami dundukai ir nieko čia Tai keisto. aš jūsų manimu taip pat esu valdamas dundukas, Aš taip? jūsų iš viso nepažįstu, ponas nevykęs verslininkas. Ne, tai čia kas jūs toks? Aš jūsų iš vis nežinau. Kągi, gerbėmiai žiūrovai, pirmą kartą mūsų laidų istorijoje mes pritrūkome kraujo.
Tik nesakykit, kad dar kraujo. Daina, jeigu nebūtų sunku. Sensacinga, pačios gražiausios moterys Lietuvoje. Ir skandalų išsiilgę žiūrovai. Iki pačiu patogiausiu laiku. Ekskliuzyviniai kadrai. Pati karščiausia sezono naujiena. Pikčerai tik dabar. Mūsų valandos minutės bėga ir mes turime išsiaiškinti, kas tai yra barakudos, kaip jos veikia. Aš turiu pristatyti dar vieną žymų žmogų, verslo magnatą, Kauno Miežių monopolininką Kirilą Glušаева. Вот. А где мамка-то? Ну, ее мать, моя бывшая жена, она потомственная алкоголичка. Пьет, значит, да, водку? Ну, пьет, да. А сам, Кирилл, пьешь или нет? Я? Нет. Пробовал? Ну, с кем не бывает. Пробовал. И как? Понравилось или нет? Ну, Ну ладно, рассказывай. Apsiginti paprasčiausiai, o kaip yra apsiginama nuo priešo? Nu, tiesiog neįsileisk priešo į savo vartus, o šiuo atveju neįsileisk barakudos į savo lovą ir viskas. Be pigų kalbėt tau. Tu nors vieną straipsnį Delfį išspausdink, tada kalbėsim. O Jokūbai, ką jūs galite pasakyti į tokį psichologo pastebėjimą? Ну, в принципе, я думаю, что нашему доктору, ему очень... Aš manau, kad mūsų psichologui labai lengva kalbėti, nes jis nei žvaigždė, nei turtingas ir manau, kad moteris ant jo nekimba. Tik jau nereikia šito dalyko. Naunėjimas. Да, вот, no Taip, bevardis. А в чем проблема, Кирилл? Я не вижу проблемы пока. ну, проблема в том, что я ее отпустил с ее одноклассниками в лагерь, В лагерь, да? в летний лагерь. Думал, человек отдохнет, подышит воздухом, который Да. наполнен йодом. Вот я вспоминаю свои лагеря, так там всегда было весело, там было йода, как ты говоришь, около моря. Да, и мы танцевали, и пели, но мы всегда были пьяны. Я даже в лагере мужчиной стал. Я тоже, кстати. Да? Да. Мне было 15, она была старше. Ой, Что это с ней? Kas jie yra? Что, я ее обидел? Ką aš ją įžeidžiau? atsiprašau, 7 mūsų valandos minutė, o visa šita istorija. Gerai, mes galime toliau tęsti. Tai bus susijęs su krauju. Baisu? Bet nebijokit. Mūsų ekstrasensams reikės įvardinti žmogaus tapatybę pagal jo kraują. Ramūnai, štai tavo užduotis. Kas čia yra? Tai yra žmogaus, kuris sėdi kitoje patalpoje kraujas. Tau, Ramūnai, reikia pasakyti to žmogaus tapatybę. Taip, tai kadangi sakau, kad čia jokios ekstrasensikos ir jokių stebuklų, jokios magijos nebūna, taip, aš galiu liest? Galiu liest viską, galima pasakyti logiškai. Tai yra žmogaus kraujas, nors gali būti ir gyvūno, bet aišku, jeigu logiškai galvojant, jūs pasikvietė, aišku, žmogų. Žmogus turi būti žymus, kad jums būtų jūsų tai laidelė, kad būtų reitingai, taip? Tada... Что, когда Эдита уехала в лагерь, она мне писала письма, звонила по телефону каждый день, 3 раза минимум. Вот. И она говорила, что она очень хорошо проводит время. Да. Но мы знаем, как там проводится хорошо время. Да, ну вот. И потом она приехала, и я смотрю, она как-то все из магазина приходит, что-то бананами балуется. Бананами, да? А как балуется? Ну как, ну ест банан. А, ест. Видишь, я не о том подумал. Ну ладно, ну-ка, рассказывай, уже становится интересно. И в конце концов, как бы, мне как бы сложно это сказать, но у нее стали появляться обезьяньи повадки. Просто. Я вначале не знал, что делать, я думал, может, человек... Ладно, теперь, Кирилл, стоп. Сейчас мы позовем в студию Эдиту. Встречайте, Эдита! Ką jums padarė barakuda? Ты чё, меня? Apgavo į mane po velnių. Apgavo. Tai barakuda atėmė iš jūsų viską. Ну да, вот почти все, как стою. Beveik viską. Va kas liko. Laikrodis, treningai ir maikutė. Маечка, все. Viską paėmė po velnių.
Она сказала, что... Apgavo, pasakė, kad ji neva turi sūnų ir kad jam reikia daug visko atiduoti. Suprantate? Ir jūs viską Ir taip. Aš žmogus jautrus, aš jai viską atidaviau grinais ir viskas, aš neturiu nieko. Kraujas tirštas, matosi, kad labai dažnai vartoja alkoholį. Taip, ir tirštas, ir kadangi daug kraujo, vadinasi, tai yra logiškai mąstant, logika būtų tokia, kad pagal logiką tai turi būti aukštas arba stambus vyras. Tikrai vyras. Man atrodo, kad čia bus politikas, tikrai politikas. Tai turbūt bus Uspaskichas. Ne, pagal jūsų reakciją logiškai matau, kad nenorit, kad būtų Uspaskichas. Tai gali būti Zuokas, bet jisai jau nebėra dabar toks aukštas ir stambus. Tai tada Muntijanas. Tikrai logiškai išmąstant, tai tikrai yra Muntijanas, mažiausias Seimo narys, tai Muntijanas. Tai yra jūsų paskutinis ir galutinis. Mano paskutinis galutinis logiškas žodis yra Muntijanas. Aš? Kaip norėčiau būti tokia. Nenuilstančią, gyvybingą močiutę garbingo jubiliejaus progą ir siunčia vokiečių vokalinio instrumentinio ansamblio Ramšteinė nuotaikingą muzikinį kūrinį. Здравствуй, Эдита. А ну-ка, очень интересно. Рассказывай, Кирилл, что стряслось. Конечно, говорить сложно. А ты попробуй. Вот. И, грубо говоря, она стала себя вести как обезьяна. Как обезьяна, да? Да, как обезьяна. А потом... А что было потом? А может, ты переведешь, что она сейчас говорит? Но мы не понимаем по-кошачьи. Ну вот, я не знаю, по-моему, она голодная, хочет есть. Вот. Стоп. Мы имеем тут, кошечка, для тебя сюрприз. А ну-ка, Фас. Вот тебе, возьми банан. И я лежачий на диван. Aš visą gyvenimą daug dirbau, tam, kad turėčiau savo biznį, tam, kad turėčiau pinigų, tam, kad aš būčiau įtakingas. Aš visą gyvenimą dirbau ir kada aš paveldėjau savo tėvo biznį, savo tėvo verslą, aš pagaliau supratau, kad atėjo laikas susirasti gyvenimo draugę, kartu džiaugtis, gert šampaną. Ir tada aš, kaip rusai sako, aš pavelsiu ant jos. Tai jūs dabar, galima tai pasakyti, kad jūs laižote savo žaizdas. Na, nieko aš nesilaižau. А ну-ка, становится интересно, что тут стряслось. Мы же ждали обезьяну, а что теперь это за кошка? Дело в том, что я сам не очень-то сам знаю, чего ожидать. Потому что сначала она была обезьяной. Сначала была обезьяной, да? Мур-мур. Ох, как мы боимся. А сейчас она кошка. Так смотри, чтобы не превратилась в бегемот тебе один день, да? Ну, это я не знаю, это не дай Господи, конечно, но, в принципе, я уже не знаю, чего ожидать. Дочка, расскажи вообще сама. Мяу-мяу-мяу, вот мы с тобой и поговорили, да? Киска. Ну, тихо. Laikas bėga. Kas tu? Pasistengti iššauti tą emociją. Gerai, jie gal varyk. Man tai kas tai yra žmogus, jūsų spėjimas. Tai yra... Tai yra... Dieve, kur tu nutolai? Deja, nutolo ir jūsų šansas, Mantai. Man labai gaila, tačiau jums šį vakarą nepavyko. Aš visų pirma nusprendžiau, kad reikia susipažinti su kažkokia moterim. Taip. Ir tada aš daviau skelbimą į laikraštį. Ir internetą. Ir internetą, ar ne? Taip, ir ten aš parašiau, kad aš esu jaunas, visą gyvenimą sunkiai dirbęs žmogus, kad aš esu verslininkas ir kad aš noriu susirasti draugę, kuri gertų su manim šampaną, kuri galėtų su manim išeit vakare pasivaikščiot, pasižmonėt. Ir tada aš dar pridūriau,
kad turiu didelį biznesą. Ir sakykite, Kirilai, ir kiekgi moterų atsiliepia į jūsų tą skelbimą? Kiek dabar atsimenu, 237. Oho, paplot. Вот, пожалуйста, про лекции нам. Лекции самопознания. Самопознание. Да, лекции И кто проводил эти лекции? Их проводил профессор-доцент Мантас Вайтекунас. Да. Вот, да, он славится как бы у нас. А теперь стоп, Кирилл, теперь. Преображенский 21 века, который превращает людей во всяких животных. Встречаем Мантас Вайтекунас в студию. Тихо, сейчас я тебя прошу садись. Тихо, охрана. Спокойно, Тихо. Спокойно. Садись. Садись, чему моя? Тихо. Сейчас обоим как вмажу. Bet pats svarbiausias man buvo, kad ji būtų iš charakterio geras žmogus. Didžiausi papai ir rieščiausia šikna. Na ką tu kalbi, tu mane pažįsti? Ineta, ar jūs galite man pasakyti, jūs esate barakuda? Taip. Norėjau paklausti, tai kiek jinai iš tavęs atėmė? Iš tavęs konkrečiai? Из меня 30 тысяч. Iš manęs paėmė 30 000. O iš tavęs? Ne mažiau 50, nekenčiu tavęs. Nu tai vyrai, ar čia daug? Ar čia skaičiai, ką? Человеку жизнь сломал, ты понимаешь или нет? Мне кажется обратно, что она очень счастливая теперь. Что счастливый человек раньше хотя бы кассиром подрабатывал, понимаешь? Как она сейчас будет кассиром на кассе, она будет сидеть вот так, да? Отец, есть теперь школы. Что школы, как она школу Для котят. закончит? Так, пусть пойдет в школу котят. Какая школа котят, Ты что, ты вообще в своем уме или нет, Я не знаю, она была... Какая школа? Вот расскажите, что за школа? Ну, там школа котят. Котят, да? Ну, там... Вчера обезьяна, сегодня кошка, Кем она завтра будет? Ты, верни мне дочь, верни мне... Jeigu vyram reikia, tai aš galiu tą duoti. Ir mano merginos, jos tą puikiausiai gali duoti. Извините, девушка, Taip, но mes не за... turime Atsiprašau, savo panelė, bet ne už mokyklą, 30 mes Jūs iš vyrai- pamokų ir gyvensit, o mūsų tai nereikia plėšti. Čia tiesiog, jeigu jums netinka, Va, auksu tai jūs čia ir prisikabinus. nesinaudokit mūsų paslaugom. Mes viską darom nuoširdžiai, paprastai. Kur jūs vis dėlto Aš šitos likau pinigus basas. išleidžiate? Vis dėlto tai dideli pinigai, 1,5 milijono, tai yra dideli pinigai. Kur jūs juos išleidžiate? Na, aš turiu vaikelį. Jisai... Tu viską, visus jūs vaikelius turit. Ir tiesiog man reikia jo vaistam pinigėlių. Вот это то же самое Та же история. самая Čia kita pati istorija. Klausykit, bet juk viskas yra dėl kilnaus tikslo. 36 valandos minutė ir šitoks sukrėtimas. Palaukit.
Ne, taigi aš juokauju. Чё она плачет? Ko jį verkiai? Jūs juokaujat? Tai taip, aš juokauju. Daina, aš labai atsiprašau, man labai nepatogu jūsų prašyti, bet mums reikėtų dar kraujo. Tiesiog vienas dalyvis paragavo ir jam reikėtų dar tam, kad jisai galėtų įsitikinti iš tikrųjų ir atspėti. Aš jau venoje nebeturiu kraujo, tai gal iš kaklo tada? Kaip jums patogiau, aš tiesiog. Noriu pristatyti dar vieną mūsų herojų. Tai yra barakuda, nenorinti rodyti savo veido, Tomas. Tomai, ar tu girdi mus ten už širmos? Taip, girdžiu. Tomai, ar tu irgi esi barakuda? Taip, aš esu barakuda. Ir tu lygiai tiek pat didžiuojasi kaip mūsų herojė Ineta, tuo, kad tu esi barakuda? Aš priešingai negu tai šlikštinė, aš darau tai dėl kilnesnio tikslo. Meluoju tu viską, vis tiek aš tave surasiu. Tomai, pasakykite, Ineta mums čia ką tik irgi sakė, kad ji turi vaiką ir tai daro lyg ir dėl vaiko, bet dabar paaiškėjo, kad ji jokio vaiko neturi. Tai gal jūs irgi meluojate kaip ir visos barakudos? Turiu sūnų ir man iš tiesų reikia pinigų jo gydymui. Jūs elgitės taip šleikščiai, todėl kad jūs turite sergantį vaiką. Taip, tikrai ne dėl to, kad tai yra geri pinigai ir tikrai ne dėl to, kad nieko daryti nereikia. 58 valandos minutė ir čia vyksta iš tikrųjų didžiulės dramos. Truputį pastabdom. Dar greičiau! Dar kraujo! Dar. Kraujo reikia vis daugiau ir daugiau. Tik nesakykit, kad dar kraujo. Daina, jeigu nebūtų sunku. Каждый есть кем. А вы похожи мне на мопса. Я похож Да, тебе на вы могли мопса, бы да? быть мопсом или французским бульдогом. Да? Да. Сейчас я тебе как вмажу. Dar kraujo man reikia! Man reikia dar kraujo! Mėla Daina, man tikrai labai nepatogu, bet... metų, vyras, garbanotas, pliktelės, laukiasi antro vaiko. Ar jums žinomas jo vardas? Valdas. Gal žinote jo pavardę? Jaknavičius. Ar tai žinomas žmogus? Dabar man jau pradeda aiškėti. Man jau žinomas. Savo brangų laiką sutiko paaukoti gerbiama advokatė Rimantė Valiukaitė. Labas vakaras, tiesiog noriu perspėti, jeigu kitą kartą kviesite, tai kvieskite po 52 minučių. Laikas iš tikrųjų yra labai brangus. Rimantė, ar jūs dažnai kreipiasi vyrai nusiaubti barakudų? Taip, labai dažnai. Ir ką jūs jiems patarite? Na, ką aš galiu patarti, kartais neįmanoma normaliai išspręsti tų bylų, nes matote, barakudų visas šitas reikalas yra labai komplikuotas. Ir mūsų valstybėje moteris siurbianti iš vyro pinigus teisiškai ir įstatymiškai, tai yra visiškai normalus dalykas. Rimante, ką reikia daryti, tu žinai. Pradėk.
Rimantė. Daina Bilevičiūtė. Geras. Kągi, atsakymas pasiekė mus žaibiškai. Kaip jautiesi, Rimantė? Gerai. Ar tikrai viskas gerai? Norėčiau palinkėti laidos organizatoriam, kad nedarytų cirko iš visų šitų dalykų, kad netrodytų, kad čia viskas suvaidinta ir kad šiek tiek pasistengtų, pajudintų užpakalius ir surastų tikrų ekstrasensų, tokių kaip aš. Mūsų yra. Mūsų reikia surasti. Римантьев в студию, встречайте! Что ты делаешь? Вот! Что Правильно! Я не знаю эту женщину. Что она делает? Почему она меня бьет? Ну, расскажите, Римантьев, вы знаете этого мужчину? Да, конечно, знаю. Как я могу не знать? Это мой муж. Какой муж? Я вас не знаю. Что не знаешь? Это муж. Дурак, что ли? Не знает он. Это ты? Он мой муж, да. И я вот только что вот сейчас превратилась нормально опять в женщину, а так я 2 года свиньей ходила. Свиньей, да? Свиньей проходила, да, 2 года. Вот. Ты лучше скажи, А я кем сейчас ты до этого? обезьяна, смотрите. У-у-у. У-у-у. Ты лучше расскажи, кем ты до этого была Так ты алкоголичкой, была потом- свинья, да? Да нет, она алкоголичка, это моя бывшая жена. А вот какой неожиданный поворот. Как это бывшая? Это моя жена Так бывшая. теперешняя я твоя жена, была его. Puikiai nebesijaučiu, aš nebežinau, kas aš esu. Net nebežinote, kas jūs esate. Bet man Aš manau, patiko. kad mūsų ekstrasensai jums tai patiks. Svarbiausia, kad jums patiko. Taigi, mėlyjeji, tokia buvo šio vakaro laida. Primenu, kad finalas artėja. Nenumaldomai artėja. Что вы орете? Иди сюда, Почему ты чуть мне не дал морду? Ногой. Что вы орете? Что вы думаете, что я профессор? Я не могу. Тихо, 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 спокойно, спокойно, сказал. Спокойно, что Вы думаете, что я профессор? Спокойно, сказано! Уроды, вон отсюда! Вон пошла, кошка ты, собака! Вон отсюда! Вон отсюда! Вон, сказал! Пошел вон, урод! Все, встречаемся после рекламы на последнее слово. Pakalbinti vieną žmogų, bešališką žmogų, mūsų žveją, ichtiologą, kuris mums ir papasakos apie barakudas. Mantas Vaitiekūnas. Labadiena. Barakuda yra žuvis, tai yra lotiniškai, tai yra spiraena, ešeržuvių persiformės būrio monotopinės barakudinių šeimos žuvų genties narės. Jos auga ir veisiasi vandenyse atogražų. Aš asmeniškai akis į akį su barakudom nesu susidūręs. Nesate vis dėlto nesate susidūręs. Taip, nesu susidūręs, bet Ir nesusidursite. kodėl jūs taip manote? Tai Aš taip manau, todėl, kad matosi, kad jūs nesate joms įdomus, nes jūs neturite pakankamai pinigų. Bet aš esu žvejys, aš galiu jas pagauti. Ne, žvejai tikrai nedomina tų moterų, apie kurias mes šį vakarą kalbame. Ne, mes kalbam apie žuvis, apie barakudas. А теперь гонг. 10 секунд нашим гостям в студии. Пожалуйста. Да, я думаю, что отец просто виноват в этом всем. Как бы он очень плохо воспитывал своего ребенка и просто эмоционально она превратилась... 10 секунд уже кончилось. Так, кто еще? Кто еще? Ну вот этому старику дадим. Я думаю, что здесь виноват только алкоголь. Только алкоголь. Так вот, как я не пьющий, я могу сказать, что это очень вредно для здоровья алкоголь. Susitiksime laidoje nuo iki. А сам, Кирилл, пьешь или нет? Я? Да. Я тихо, я тебе сказал. Bet viskas, kas mane dabar sukilo. И я лежачий на диван. Kuo jis vardu?
Valdas.